mundu gwitwo mundu wa Gachagua ni uhuthu urathie kundu gugwitwo US na ni uhuthu fio na nimukanjira ni uhuthu tondu nyugeretie juu chini ule kusemania na William umejaribu umetafuta appointment kabisa ugeresie juu chini ule kusemania na mundu gwitwo William Ruto na William amekataa kabisa. Uramenya riu na kule US no ko nikuo kumunyitiria na Moses Kuria roria niki kiratuma mundu gwitwo William Ruto anaenda US niki kiratuma mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua onawe ni wenda guthie US tondu retho guthi kumwethera na kuu ndamugeithie muno ndi mukenu muno na ndi mwega muno na horeire muno na njiguite wega muno ni tondu wanyu ni tondu wa kunyenda kuria munyendete na ukeni kuria mukenagio ni nie ato gukena ngina kunjitia ndaigua bukiuria ngaru ye ku ngari athiete ku kai ngaru ye ha riu ngaru ya wanyu ri ngaru ya wanyu ni boyo ha o haria kamuteinio karia tumahutinio turia nigetha ndigirire ati ni mwagikena ato gukena ndigirire ati ngoro cianyu ni cigwa wega na ingi anyu metitie ngaru ya mukoria ngaru ya thire ku ngaru ya ikarite ugu niki ngaru ya kirite moria wa thirikari riu kuma riu twakiuga twambe tuhorere ri ni twacoka ni ndi mwega ndi mukenu ni inyue hairutha ndi mugeithie ale matakinjui ni jitagwo Ngaruiya Junior. Ngaruiya Junior ni muini na to muini Ngaruiya ni mutongoria thini wa itura ria Subukia na Ngaruiya njigua ange makiuga ni maine kana matikaine ange magwe kana matikagwe ange makauga Ngaruiya ni mwaria wa thirikari ange makauga Ngaruiya o uria Ngaruiya we umuwi ugu niguo Ngaruiya hana. So nindakugeithia muno na ikeno kinene muno ndi mwire still ndi mwendete muno na ningenaga ni inyue muno tondu muri andu bata atoguko muri andu bata muri magegania kuria manjitagirira kuria mahoyagira kuria makenagio ni nie Ngai aro murathima muno na kuria othe munyendete tondu reke ngwire okohe wendo munyonetie munene muno kwanja andu mauti Kenya wendo uria munyendete gwa magegania muno na ari othe makenagio ni point ciakwa timucokeria ngatho nyingi muno ato acio ngina ikaria kurugita gusubukia asanteni sana watu wa Subukia na washukuru kwa sababu ya kunipenda kenaga tona huko social media kuli maragia uru na waikuruka kule Thubukia ukora gwito Thubukia watu wako sawa na andu nyake nitondo wa mwana wao na andu magwatirire ona ringi Ngaru ya gikoro ni ahura kona ri ndatindika gwathie andu a Thubukia matitikagira uguo macokagia mundu ucio mucie kahora na nikio ndiramucokeria Ngaru aikaria Subukia akuria kurugwitwa Arash kuria Subukia ward na andu kundu gwitagwo Kambazi kina kuria Surai etagwo Kambazi ward na kuria Waseges andu a Miroreni kuu guothe asanti sana nyondo wa wendo wanyu muno actually Thubukia yothe kina Nguva kina Mihango nyinyi watu wa nguvu muthenya wa muthi ndi ha nigetha ngungwire mutongoria twendete muno na mutongoria njamba na mutongoria wa bata muno twendete na mutongoria witu utukenetie muno actually koro Kenya hana uguo tungikorwo twi mbere koro Kenya umuthi ihana uria mutongoria ucio athondekete gwake ndiu tungirauga atia andu na guku ringi mangicemania nake na guku uguo kana aria matamuoi mamuonagira na guku angi ni kumuruma mamurumaga angi ni kumuhura mamuhuraga na guku no iyo ni njamba ya hinya muingi muno njamba itu twendete muno etagwo Kimani wa Icung'wa muthuri uthondekete kundu gitagwo Gikuyu guothe muthuri utumite Gikuyu korwo imbere muthuri utumite Gikuyu gutire kundu gutari rami actually njuragia na rikoro Kimani wa Icung'wa ni wa Thubukia gwitu Thubukia gwitu Karami ni ndio ndakoneteri gekiritwo ni mubunge ugwitwo Gacufe no mubunge ugwitwo Kimani wa Icung'wa ekirite ndei arami ndei angina thaici ndei tire etagwo ndei ya ng'ombe tene ongendeirio kaburoti ona ongiaheirwo ni kurega ongiaregire kaburoti kaumaga ciringi 60 riu karuma hakuwe milioni na 1 point something milioni 2 milioni 3 kuria ndeia actually wona atire bata wa kugura runda atire bata wa kugura kiriricua riu kaba guthi kugura kundu gitagwo ndeia kuria ndeia ng'ombe Kimani wa Icung'wa wiro ria rutite kundu gitagwo ndeia na ndirare kuo actually hitukite uguo origwo andu marauga reke tukwire na kuu no murume Kimani no ithui Kimani ni njamba itu
na Kimani no tugacokia na Kimani wa Icũng'wa andũ aya kundu gwitagwo Kikuyu ni makenetio muno niwe utumite itura uri thakare utumite kundu gwitagwo Ndia kugie riri na njuri andu amurumanaga no nyende mucere kundu gwitagwo Gikuyu kwa Kimani Icũng'wa muone wira uria muthuri ucio arutite muone wira muthaka muno 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 urutetwo ni muthuri ucio etagwo Kimani wa Icũng'wa na ndimuragia atiri tondu murumanaga na nimuhuranaga ri umundu mungihura Kimani wa Icũng'wa ehere ri igite kiu kia mubunge ri mukaruta Kimani ukiku rore rutura Gikuyu tondu mwatuire murumanagie na tuhuranaga ithuene na tumenanaga ithuene na mundu okira hanini na mundu abata hanini mukamurumia mukaberia kumuhura njambe kuma haria ambiririe ri mundu thiite tamu ya keri ya mbere agathie tamu ya keri agathie tamu ya gatatu mundu gwitwo Kimani wa Icũng'wa njamba ya hinya muingi muno na njamba ya hinya muingi muno mukaruta njamba ni ri mukarera njamba ingi kiteta Kimani wa Icũng'wa mutikenage ni njamba teyo umuthi mundu gwitwo Kimani wa Icũng'wa niwe majority leader wa bunge nene ya bururi mundu gwitwo Kimani wa Icũng'wa ni njamba thiini wa ruriri rwitu tungihota kuga Kimani witu andu aria murumanaga andu aria muhuraga iheo ni no nyende uthie kwanyu rore mubunge wanyu nikiekite uke wigerekanie na gwa Kimani wa Icũng'wa. That's why ndera Kimani wa Icũng'wa hongera sana ni wira muthaka na wira wa magegania mundu gwitwo Kimani urutite ni ngwenda gucokeria njamba ingi itu ngatho na ni ngwenda gukungwira mheshimiwa wa Murang'a mheshimiwa twendete muno njamba itu twendete muno mundu gwitwo Ndindi Nyoro mubunge wa kundu gwitagwo Kiharu ni utukenetie muno 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 mubunge wa Kiharu ni utukenetie muno mheshimiwa Ndindi Nyoro ni riria uratangathire na riria ari uhoro wa kiama na riria urahingurire kiama ni ndi mukenu muno muno ndi mukenu muno muno ni kuona njata yaku giukira ni ndi umwe wale makenagirira njata na ndirora kuria mundu umite na ndirora kuria mundu ucio akoretwo na ndirora mundu ucio background yake hana atia no mundu wikioneki na mundu ina maguta tondu mandiko mugaga maguta ni meethagira njira mundu uyu gwitwo Ndindi Nyoro hena maguta ma Ngai mundu uyu gwitwo Ndindi Nyoro ena githima githiini wake na mundu wothe wina githima kiu ni kigeragio ni thu nyingi uria githima kiu gikuhwa and that why orona andu ingi marokirira mundu gwitwo Ndindi Nyoro tondu wa kiama orona andu ingi marahura Ndindi Nyoro tondu wa kiama kiu giake kieru to me ndi mukenu ni kiama kia Ndindi Nyoro mwanegera ni kiama kia Ndindi Nyoro gukorwo kiho na thiini wa ruriri rwitu rwa Gikuyu ni kuri na ciama ingi we have mundu gwitwo Moses Kuria ena kiama giake we have mundu witagwo Kabogo ena kiama giake twina mundu witagwo JB Muturi ena kiama giake twina mundu witagwo Mwangi wa Iria ena kiama giake twina mundu witagwo chairman Ndovu mundu gwitwo Maina Njenga nyari kiama giake niki kiratu mejo the mwana huke muhure kiama giki kia mundu gwitwo Ndindi Nyoro because ni murona mundu gwitwo Ndindi Nyoro he kindu githini wake ni murona mundu gwitwo Ndindi Nyoro he kundu arathie ni murona mundu gwitwo Ndindi Nyoro thiini wake ni kuri na ungai no na Ndindi Nyoro kiama-ini kiu giake no na ndi mwena uyu ungi na tutararia ruga imwe ya gisiasa mundu gwitwo Ndindi Nyoro hongera sana kazi umefanya mzuri tuli akenu muno 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 kwina kiama kia Jubilee no gitu kia Mugikuyu witu ni kia Uhuru Muigai wa Kenyatta niki kiratuma murege gukira ciama icio ciothe murokira kiama kia mundu gwitwo Ndindi Nyoro tondu mundu gwitwo Ndindi mahituko-ini maya mandiko mugaga tuika ni magwikuyu muga wathi wakura ongagirirwo ungi kiama kia Ndindi Nyoro ni wathi ungi ukite mweru thiini wa ruriri rwitu rwa Gikuyu so ni tukungwire kiama giki kia mundu gwitwo Ndindi Nyoro kiama giki kia Ndindi Nyoro gina jenzi urona maratonya kahora yani nita bieria iromaga kihuhaga iraruma na no arumwo no igacoke kahuha na igio kiratuma ho ni andu amakinegena mokiriire mundu gwitwo Ndindi tariki na ndingina no request andu othe meko wa Munyoro tokeni huko tokeni huko kabisa toka huko tokeni kabisa ingira iko mundu gwitwo Ndindi Nyoro
You know why? Ndiamura andå arä a mwä kå rä a kwa må ndå gwä twa Munyoro andå arä a me kå rä a DCP ndiamura mume kå ndå kå u kwanja arä a mararå gama itä you know why? Tondå kä ama kä a DCP na nä må kandirikana må thenya å mwe kä ama kä a DCP må thenya å mwe nä må kandirikana kä ama kä a DCP nä må gacaya kuo hä ndä ya nomination kä ama-inä kä u nä må karä ra nä kä ama kä a DCP må thenya å mwe tu hä ndä ya nomination må taria nä kä tondå nä kå rä andå mena certificate ciao mä huko nä kå rä andå manä irwo certificate na magä kä ra mä huko nä kå rä andå kå kwa DCP kå na må ngä ra må tongoria wao athi kå ndå arauga må rega må tikä njagå rä re å yå må rega å yå nä we ndä renda må rega tarä u andå må gwanjarä mararå gama gä tä rä how the party leader wa kä ama how må tongoria wa kä ama angiuga njagå rä ra å yå you are supposed to endorse må ndå wothe wä hau MCA må bunge senator women rep governor ona presidential angikorwo nä kå rä thä-inä wa kä ama-inä kä u må batiä endorse må ndå wothe waingä ra kå ndå kå u but inyuä må rakå ngå ä ra må ndå å mwe na nä kä o må ronire kå ndå gå gwä two kä rä nyaga må ngiuga atä kä ama kä u gä tinianä te certificate kå rä må ndå gwä two må rango nä kä angä korwo ngä rä cä arokire må thenya å ngä thä-inä wa kä ama-inä kä u kä anyu kä a DCP na må ndå gwä two ngä rä cä kä ama-inä hau kä ama-inä kä u må ramå giria kwaria but nä tondå wa tha cia Ngai må ndå gwä two ngä rä cä nä we wä na raia må ndå gwä two ngä rä cä nä we å må ndå gwä two ngä rä cä nä we nä Giraũndũ wa Ngũi wa ngä rä cä nä we å na nä kä o må rona gå kä rwo harambä ngä rä cä kå u nä gå conorwo harambä ngä rä cä nä kä tondå raia ya kå ndå gwä tagwo kä rä nyaga na andå a kä rä nyaga nä mendete må tumia å cio wä tagwo ngä rä cä nä mendete må tumia å cio wä tagwo Wangũi wa ngä rä cä so må ngä coka må gä atä inyuä ti inyuä mwä må neanä te certificate na inyuä må renda kå endorse må ndå å cio gwä two må rango nä kä må renda å cio må rango tondå nä we wambirie na inyuä tondå nä we å thiä te makinya na inyuä na handå ha må kä rä kia nake rä no må retie andå moke thä-inä wa kä ama-inä kä anyu må tigikane na å cio må tige kå hingå rä ra må ndå å ngä tondå må ndå å cio nä må kä må nete certificate må ndå å cio nä we må renda na kå ndå gwä tagwo kä rä nyaga kå ndå gwä tagwo kä rä nyaga andå acio nä makenetio nä må ndå gwä two Wangũi wa ngä rä cä so thä-inä wa kä ama-inä kä u må gä kaga kå nengera må ndå gwä two Wangũi wa ngä rä cä certificate mwaka må gå thä two kä enda kwa noti reke ndä mwä re må tumia å cio mbere na må tumia å cio ena handå arathiä må tumia å cio wä tagwo Wangũi wa ngä rä cä so andå arä a me thä-inä wa DCP umai na ihenya andå aitå arä a mararå gama itä umai na ihenya tokeni huko kå certificate nä cianeanirwo okorwo nä kå rä a gwitå thubukia nä aneirwo må ndå gwä two Kanyoro nä aneirwo certificate kå ndå gå gwä two thubukia alipatiwa hiyo certificate rä u må ndå gwä two etagwo Gacobe å rathire kuo na kå u nginya certificate å kuona å rarä na Ikuru å rarä Maĩ Mahiũ å rarä Girigiri å rarä kå ndå gå gwä tagwo atä a Naivasha kå rä a Naivasha ndå hairwo handå ha kwaria må ndå gwä two maingä må tiaheirwo handå ha kwaria no må ndå gwä two Kanyoro alipatiwa kuongea kä u nä kä o kä ratå ma ndä mwä re certificate nä ineanä two kå ndå gwä tagwo Nakuru town kana Naikuru yothe gä tä kä a governor certificate yenetwo må ndå å cio gwä two etagwo atä a huyu jamaa huyu må ndå warä na NHIF må ndå å gwä two å warä na NHIF sini amepatiwa hiyo kitu andå itå certificate nä neane kå kwa må ndå gwä two wa Munyoro tokeni huko oko mwakere gå ikara opposition kwä na kä ama gä å kä te kä a må ndå ätagwo Ndĩndĩ Nyoro support Ndĩndĩ Nyoro ako sawa Ndĩndĩ Nyoro na maguta na atige kå hå rwo nä må ndå wothe andå opposition andå arä a mwä thirikari-inä andå arä a mwä mwena wothe to support huyu jamaa wetu anaitwa Ndĩndĩ Nyoro tondå rå cio rå tiå yo nä kä kå ndä må negenagia ngamå ria atä rä rä kana ngakä mwarä ria andå aitå må ranina njamba citå twä ke atä a mwambia Ndĩndĩ å kä ra mwambia kå må hå ra må ramå hå ra nä kä wacheni kupiga watu wetu wacheni kumaliza watu wetu reke tå tige kå rä ana tahiti ithuene okorwo nä må ndå å cio nyokä rä a mwena å rä a ndå ä Ndĩndĩ å rä a agatå teithia ndå ä kä ama kä a UDA harä a rä ngä gathiä gä kinye å kore må ndå gwä two Ndĩndĩ Nyoro watå teithia
ukore kiama kia Moses Kuria nikio gia tuteithia, ukore kiama kia mundu wetagwo Kabogo nikio gia tuteithia, ukore kiama kia mundu wetagwo Kionjuri nikio gia tuteithia, ukore kiama o giothe kia Mugikuyu nikio gia tuteithia. Tutibati kuhura ciama citu uriri-ini rwa Gikuyu, batire chama tunastahili kumaliza kabisa na kuhura vyo na kweheria. Ni kiama ta giki kia mundu wetagwo Munyoro, giki kiratuma ati kiama kingi giokira nikio. Na nä ndoretie må thenya å ngä ngä å ria atä rä rä må ndå gwä two wa Munyoro tondå wä na kä ama rä na må ndå gwä two JB Muturie na kä ama rä na må ndå wä tagwo Martha Karua na kä ama rä nä kä kä ratå ma å hå re kä ama kä a må ndå wä tagwo Martha Karua, nä kä kä ratå ma å hå re kä ama kä a må ndå wä tagwo JB Muturi, nä kä kä ratå ma å kä re ciama icio ingä ci hau. Kwa nini unapiga hizo chama zingine? You are supposed kwendia kä ama gä aku na sera cia kä ama gä aku, but sera cianyu cia kä ama kä anyu is only one term. Sera inyu iria murendia Kasongo must go. Na sera inyu muratindika tu ni Kasongo must go na gutigirira ati ni mwaruma atumia. Ikai ni kira kiragereria kiamba kianyu muhuriri atumia biu orai biu maliza wa mama maliza, mukimaliza mukwende kiama kianyu ni gutira mukihura atumia mwarutie Susan Kihika wa Naikuru mugakira mugoka kwi mundu wetagwo Beti ona ni kuhitukira Beti Maina ha Murang'a ucio ni kuhitukira mukimurumite mukauma mugathikirinyaga mukahura mundu wetagwo Gavana wa iguru mukahura mundu wetagwo Sisiri Mbarire. Munoria atumia ki niki atumia muramoria munapiga mama kwa nini? Hii chama yenu haina sera, hii chama yenu hakuna mahali naenda, kazi yenu ni kupiga wa mama na reke nguye kuri ikoragwo na atumia nio makoragwo na kura atumia na athuri. Gen Z tukona githurano kia 2027 hau no tukambiria gwikira mathoma mandu metagwo Gen Z kuona kura ciao, but for now andu aria njui maumagira na uingi mwinyi na uingi na tago ndui na uingi muno guthurana nyandu metagwo atumia, but kiama kianyu gituikite gia gukira atumia. Haria hothe party leader wanyu ararugama ni kuhura atumia, haria hothe party leader wanyu ararugama ni gukira atumia, haria hothe party leader wanyu ararugama ni kupiga wa mama. Bas hata mimi na kusupport, piga wa mama kabisa, piga wa mama kabisa. Lakini hawa mama utakuja kujua yaugirwo Bunyaka ndihonaga, yaugirwo Bunyaka madire yahona. Kwanyu ni kibeti, kwanyu ni bia, mundu wothe atonya kwanyu no nginya igirire. Riu ri Ndindi Nyoro ri methu itu taigua wega iniuru ri methu ndurakiiguirire na matu methu kiugaga ni skiza ground uria iguirire matu maku mundu gwitwo methu ati mundu gwitwo Ndindi Nyoro ari umwe wa kuruta kibeti kundu gwitagwo Karau, but Ndindi Nyoro alipatia huyo paterita pesa huko kanora wake nairwo bia icio mundu gwitwo methu gutirikirwo na ki Ngai wa nairwo wa Ngai wona ki muthuri na warutire wira muthuri nie korone nie we Ngai muthuri rai nyobati kuneo kindu anjo ni mundu gwitwo wa Munyoro ndaragire kundu gitagwo Karau, mundu gwitwo wa Munyoro ndokire Karau, mundu ria warutire wira na mundu ubati kuneo ngoima na mundu ubati guthecerwo ngoima ni mundu gwitwo etagwo mutindirikania Ngai agwitwo mundu gwitwo Methu Senator wa Nyandarua. Ni ubati kuheo kindu, ni ubati guthecerwo ngoima, no gutire ngoima ona imwe ubati guthi kwa mundu witagwo wa Munyoro tondu mundu uria warutire wira ngina gite kiu kionekana ni kiama kiu kianyu kia DCP ni mundu gwitwo Methu. That is the fact. Na ithuĩ ta andu a UDA tugitikira na tukiuga ni tuiganira na mundu witu agikeinuka mucie etere 2027 aingire githurano-ini. No mundu gwitwo Methu nyubati gwitia bia icio, ni ubati gwitia bia na ndirarugama ndina uma gukwira atiriri Methu witu ni ubati gwitia bia icio tondu we niwe wekaga micemanio, we niwe wanyuaga rukungu woru kumira bara, we niwe warwaga bara yo. Mundu gwitwo Methu ni ubati gwitia mundu gwitwo wa Munyoro bia icio aneirwo ni mundu gwitwo Ndindi Nyoro. Nogu nigu ndirakwira na ugu nigu ndiramucanura andu a kiama giki kia mundu gwitwo wa Munyoro.
kiama giki niki haha unaleta kibeti unaleta kiruma ukerwo certificate nikio ndakora kuri andu manetwo certificate already ni tondu wa kibeti na mundu gwitwo wa Munyoro kau niko kaundu kariekaga na nikio ndimwiraga kiama-ini kiu yake nindikithii siwezi enda uko hoi tondu mundu gwitwo wa Munyoro kiriekaga ni kuoya oyaga kibeti na ni kurogotaga kibeti na agakira riu no wega Ndindi Nyoro araumbũrire ati nie ni ndarutire kibeti gĩa gũsapoti gĩtĩ kĩa mũmbunge wa Karau na no gwagĩraga mbia na gũkũ ũguo ehithĩte atekwaria na nĩ ũhũthũ mũndũ ũgwĩtwo wa Munyoro nĩ ũhũthũ mũndũ ũgwĩtwo mũndũ wa Gachagua nĩ ũhũthũ mũno mũndũ ũgwĩtwo wa Gachagua mũndũ ũgwĩtwo mũndũ wa Gachagua nĩ ũhũthũ ũrathiĩ kũndũ gũgwĩtwo US na nĩ ũhũthũ biũ na nĩ mũkanjĩra nĩ ũhũthũ tondu nyugeretie juu chini ule kusamania na William umejaribu umetafuta appointment kabisa ugeresie juu chini ule kusamania na mundu gwitwo William Ruto na William amekataa kabisa uramenya riu na kule US no ko nikuo kumunyitiria na Moses Kuria roria niki kiratuma mundu gwitwo William Ruto anaenda US niki kiratuma mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua onawe ni wenda guthie US tondu rethe guthi kumwethera na kuu na reke ndimwire andu ara mura support mundu gwitwo wa Munyoro mukendio kibeti ta hiti mie mangai gakena gakena ngai nie ngakena ta hiti mukiria na guku inyu nona leboro inago nigetha gucuhura na iguru mugacuhura na ta hiti reke ndimwire mukendio kibeti kuku jama hitagwo kibeti eni kibeti mukendio kibeti tondu mundu wa Munyoro si anaenda US si William Ruto anaenda US ni mukanjira no ungeugire Uhuru Muigai Kenyatta no macamania mundu witagwo Raila Amolo Odinga no ungeugire na nikio murona mundu gwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta ni oe Uhuru nyoe reke inde mwire muthucio ni mugi Ngai muthucio gwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta nyoe Uhuru araugire atiriri kama ni William Ruto mutachagua 2027 kama ni Sifuna kama ni Kalonzo well and good niki kiratubire Uhuru arege kugweta mundu witagwo wa Munyoro mutina mukiuga ate wa Munyoro makorwo na Uhuru Muigai wa Kenyatta ko sio batire borana but my point ndire ko point yakwa ni atiriri andu aria me thini wa kiama kia DCP tigai gutinda mugithinika aria murarugama ite reke ndimwire tindikai mundu ucio biu no muthenya uria akamwendia rucini ritha thita na mutikamenya tu mundu ucio ni kibeti aroya na kibeti kiu aroya andu itu mutikaneo kindu waitirira mbia ciaku angikorwo nyurenda gukarugama giti kia mumbunge we opposition igira kiama kia mundu itagwo Ndindi Nyoro igira kundu kwa Ndindi Nyoro ni ogire speech yake kuria Safari Park ni mundu uramenya niki arauga ni mundu uratariria manifesto ciake ni mundu urahota gutariria kiria ngika na kuria ngitwara bururi kama wewe ni opposition ingia kwa Ndindi Nyoro nikio kiama kiria ungiona nayo na nikio kiama kiria nie njui kia opposition gigakorwo na githurano kina wigiririki but hao wengine sisi tuko kwa UDA wacha sisi tukae hapo kwa UDA na tuko sawa na William Ruto and I want to tell you for free 2027 the best president 2027 and a good candidate 2027 it is not Rigathi Gachagua, it is not Kalonzo Musyoka, it is not Sifuna Sifuna takinyete bei, it is not Sifuna. The best candidate 2027 still it is William Samuel Ruto. Na kahota ruzini asubuhi na mapema William Ruto, asubuhi na mapema William Ruto, tondu miakeo etatu actually athamaki aria makoretwo ku miaka 10 William Ruto ni ahotete ku deliver. William Ruto ni ahotete
gutwirira na to gutwirira gutwikira indo iria eraneire thiini wa manifestos ciake ciothe. So the best candidate na andu reke mwire na mundu uria andu ingi magathura ni mundu witagwo William Samuel Ruto 2027. Now thiini wa bururi wa Kenya goko gwitu Kenya ni kuri maundu maingi muno mahe andu stress na ni kuri maundu maingi muno matumaga andu makona depression. No thiini wa depression icio ciothe na stress icio ciothe cininagwo ni kindu gitagwo wini na cininagwo ni muini na gutiri mundu wa bata thiini wa bururi uyu utumaga andu magie na thayo tondu kungigio thoni kugio hiki ni muini. Na riria muini ena gathina na riria muini arahinyiririo no njigua uru muno muini akihinyiririo no njigua uru muno muini ahinyiririo. Muthenya umwe taini ni twetirwo ni mundu witagwo Professor Kithure Kindiki na mundu gutwa Professor Kithure Kindiki agitwita office yake kuria Karen na tugithie na si zote tukaenda. Na hiyo siku Professor Kithure Kindiki alituita ili tuongelee mambo yetu ya wanamuziki na tukaenda. Mulituona hapo wakati Ben Githai alikuwa naimba na Kikuyu Kindiki ne wito tutikimurekia bara. I think you remember Githai akiuga Kindiki ne wito tutikimurekia bara. That day tulikuwa tumeitwa tuongelee mambo ya waimbaji na Professor Kithure Kindiki akasema ya kwamba mimi nitawasaidia wanamuziki wote wa Kenya mzima na nitaongea na rais wa Jamhuri ya Kenya hii mambo ya waimbaji. Na ni ukweli Professor Kithure Kindiki akaongea na rais dhuru Professor Kithure Kindiki na dhuru Mheshimiwa Oscar Sudi. Rais akatuita kwake na tukaenda kwa rais. And nakumbuka wakati tulienda kwa rais, rais alifurahia sana na akatuambia hii siku ni yenu nyinyi kama wanamuziki, munipatie mashina zenu zote. I remember Karango ndiye alikuwa wa kwanza kuongea, wa pili alikuwa Sir James. Sir James akapatiana shida zetu zote za wanamuziki na rais alikuwa naandika. Wakati rais alisimama aliambia Sir James, na nyinyi waimbaji wote nimesikiza, lakini bwana rais wakati alisimama akasema Dennis Itumbi hii mambo yote ifanywe, hawa na muziki sitaki kusikia wakilia tena. Na rais akasema kesho asubuhi Sir James kuja hapa State House mkiwa na Dennis Itumbi, kuja hapa State House mkiwa na Dennis Itumbi. Wewe Sir James unajua, sijui kama ulienda ama hukuenda, kwa sababu ile mambo tuliongea ilifurahisha rais sana, ili waimbaji wapate pesa zao kwa mifuko yao. But wakati Dennis Itumbi alipatiwa hiyo mambo, even today waimbaji wanalia. Even today waimbaji hakuna kitu hata moja wamepata. I want to ask Mr. President, my good friend, rafiki wangu wa karibu sana, hawa waimbaji wetu wanafungiwa nyumba, hawa waimbaji wetu wanalia, waimbaji wetu Kenya mzima wanalia, na siwezi kubali
nikiwa karibu na wewe ama nikiwa kwa hii government, na waimbaji wetu ni kulia wanalia Kenya mzima. Wanalia kwa nini? Kwa sababu sikiza zao, ile sikiza saa hii hawapati. Wanalia kwa nini? Hawa waimbaji music copyright ile ilikuwa inawasaidia, siku hizi haiwasaidii. Mheshimiwa Rais, uliambia Dennis Itumbi ya kwamba waimbaji wasiteseke tena. Saa hii kutoka hiyo siku ndio waimbaji wanateseka kabisa. 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 Kama kuna watu wako na shida, kama kuna watu wanalia, ni waimbaji wetu wa Jamhuri ya Kenya. All the artists. Nasema waimbaji. Na sio waimbaji tu, mpaka watu wa contact. Wale watu huwa wanafanya contact wanalia. Hakuna kitu wanapata. Watu wanalia. Tuliambua kila kitu imewekwa kwa hii Citizen. Hii Citizen imekuja kumaliza hawa waimbaji hapo. Na mimi sipigani na hii Citizen, lakini tuliingizwa hapo, watu wanalia kwa sababu ile kitu walikuwa wanapata siku hizi hawapati. Event zilisha. Rais, nakuomba tu hao waimbaji wetu, jua venye hao waimbaji hizi nyumba zao hazitafungwa tena. Hawa watoto wao kupeleka shule bwana. Watoto wengi wako nyumbani ya waimbaji. Mtu ni celeb, anajulikana ni celeb, lakini hakai maisha ya celeb. Hakai maisha hata ya celeb hata moja. Hakuna muimbaji anakaa hiyo maisha. Wote wanalia. Kuna zingine zilifunguliwa. Kama hii sijui ilikuwa inaitwa camp ama camp, I think camp. Sijui ilienda wapi. Hizo chama zilienda wapi? Chama hizi sio zilienda wapi? Zilikuwa zinasaidia waimbaji. Kwani hizi chama kina camp zilienda wapi? Wakati Dennis Itumbi, sijui kama ni wewe uliajiri huyo jamaa, na huyo jamaa amekuja kututesa. Huyu jamaa anaitwa Joshua. Huyu Joshua Kutuni anamaliza waimbaji kabisa. Na uuliza waimbaji, na waimbaji nimesikia watafanya maandamano kwa sababu ya huyu jamaa anaitwa Joshua Kutuni. Anamaliza waimbaji kabisa, amemaliza waimbaji kabisa. Hakuna kitu wanapata. Mheshimiwa Rais, waimbaji wanalia. Hii ofisi ulitupatia na ukatupeleka kwa Dennis Itumbi. Naomba kwa heshima tutoe kwa Dennis Itumbi kabisa. Naomba waimbaji tutolewe kwa Dennis Itumbi. Waimbaji wanalia, tutoe kwa Dennis Itumbi. Afadhali ile wakati waimbaji walikuwa kwa music copyright tulikuwa tunapata kitu. Afadhali wakati hao waimbaji walikuwa na chama zao. Hizi chama zote zimefungwa za waimbaji. Walikuwa wanapata kitu kadogo wanakula. Mheshimiwa Rais, nakuomba tutoe kwa hiyo ofisi. Hii ofisi imetumaliza. Waimbaji wako na jina kubwa, lakini hakuna kitu wanapata. Watu kama kina Samirongo walikuwa wanapata mapesa mingi kwa Skiza. Akina Shirwa GP, akina Betty Bayo, akina Ngaruya, akina Beni Githae, waimbaji wa Ukambani, waimbaji wa Kisii, waimbaji wa Jaruo walikuwa wanapata kitu. Leo hao waimbaji hakuna kitu wanapata. Mheshimiwa Rais, nakuomba tu, and that why unaona hao waimbaji wengi wanasema sisi tunapenda rais, lakini Ngaruya wacha tukaende na huko kwa opposition, at least tupate events za udhoni, tupate events za maharusi ili tupate kitu. Mheshimiwa Dennis Itumbi, waimbaji wanalia. Huyu jamaa umeweka hapo anaitwa Joshua Kutuni. Anamaliza waimbaji. Nauliza waimbaji, anamaliza waimbaji. Wanalia kabisa. Na kwa sababu rais alisema ya kwamba mumit na Sir James, mutatue hii shida. Kwani kulienda aje? Ama wewe Sir James ni wewe ulitugaroroka wewe bwana? Hadi Sir James ulitugaroroka hapo? Hapana, watu wanalia. Waimbaji hawana pesa kwa mfuko.
Na mimi sina vita na wewe Dennis Itumbi, lakini lazima niongee ukweli because ya watu wanalia, wengi wao wananipigia, wengi wao wanasema Ngaruya tusaidie. Wakati Githae alikuwa hapo, hao watu walikuwa wanafurahia. Uliza Ben Githae. Wakati Sir James akina Ben Githae na huyu women lab ule wa Ukambani, sikumbuki ile jina lake, walikuwa wameenda kwa huyu SK Masharia. Waimbaji walikuwa wanafurahia. Wakati wa mtu anaitwa anaitwaje huyu madam Nancy Gitau, waimbaji walikuwa wanafurahia. Shida zetu tulikuwa tunapeleka kwa Nancy anasikia na Nancy anasaidia. Huyu Nancy Gitau, waimbaji walikuwa wanafurahia. Kwa nini Dennis Itumbi na wewe ndio umesimamia rais wa Jamhuri ya Kenya mambo ya waimbaji, mambo ya contact, na watu wa contact wote saa hii wanalia? Mimi sina vita, lakini watu wako na njaa. Utigiote kekabia sigira muko waku eika na ini no kurera mararira. Tafadhali watu wetu waimbaji wanalia. Huyu Joshua Kutuni atolewe, aende kabisa, anamaliza waimbaji, aende kabisa. Netucokerio njamba iria citu, netucokerio andu itu, netucokerio akikopo, netucokerio ciama iria citu ciatumaga tuteithike, netucokerio ciama iria citu ciekagira muini kindu muhuko. Leu aina itu nikurira mararira, aina itu nuguthira marathira, aina itu nyumba ciao nikuigura hingwo, aina itu ciana ni regeta gucokio cukuru ni tondu wa kwaga kindu muhuko. CD ni ciathirire, VCD ni ciathirire, kaseti itiendagio, YouTube tha ici ndirihaga wega, at least kindu rukira mateithia no anga mundu wa Facebook arakiona kanyamu na mundu utakinyetie views cia gacigana ri ndarakiona kindu. Aina itu ni meguthira, aina itu ni meguthira, aina itu ni meguthira. Ndamuthaitha Dennis, cokiai kindu muhuko, cokiai wini witu, cokiai gikeno kia muini, cokiai uria muini akenagira. Watu wanaisha, andu ni guthira marathira, aina itu ni guthira marathira. Na nie ndigakuga na ndiretigira ngiuga uguo, aina itu ni guthira marathira. Dennis Itumbi, ofisi yako imetesa waimbaji, ofisi yako inamaliza waimbaji, ofisi yako waimbaji wanalia kwa sababu ya hiyo ofisi yako. Mr. Dennis Itumbi, na kuomba kwa heshima, cokia gikeno kia aina itu, cokia riri wa aina itu. Aini ni gukaya marakaya. Nie njitagwo Ngaruya Junior, na ndigwagwite bare no ya aini mpaka mwisho, mpaka waimbaji wetu wafurahie. Tutingihota, tutingikaya, tutiri uthoni turathie, tutiri moiki turathie, CD ni ciathirire, moiki ni mathirire, ni gukaya turakaya. Ndamuthaitha tucokerie gikeno gitu kia wini, tucokerie gikeno gitu kia wini, tucokerie. Dennis ndi kwaribia twereirwo ni muthamaki wa bururi hindi ya COVID, not hindi ya COVID, hindi no turari kuo. Hindi ya COVID at least ni kuonagwo kindu, hindi ya mundu gwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta, aini ni mona kindu, weka contact yaku ukona kindu. But now hindi ya twali State House he kindu aini mereirwo. Even today aini cio mationire kindu kiu. Hindi ya mundu gwitwo Musaimo he kindu kereirwo kuo, ririkana kindu kiu gitionekanire. Ninyu muratuma tuhurwo bara cia tu, muratuma tukirirwo tuhu, umuthi ni matirona kindu niki. Kwa nini? Na kama sio wewe Dennis umeweka huyo Joshua Kutuni hapo, huyo Joshua Kutuni aende nyumbani, kabisa, atatumaliza. Aende akiendaga kabisa. Na kuja ndiraikara muno itokite gukwira horo wama no gutema ndatema. Yes, waimbaji gikeno kiao gicoke, aini gitio kiao ni gicoke, tikugoroka no gitio kia aini ni gicoke, na aini macokie bia miuko. Sikiza icokio wega muno, kindu gitagwo ciama ciao iria cimaheaga bia cicoke, na mundu gwitwo Dennis Itumbi kaba kwaria ma ofisi yaku ndirateithia muini na ndirateithia mundu wa contact. Hiyo ofisi haitusaidii, tupelekwe mahali waimbaji watasaidika. Asante sana, Mungu awabariki. Naitwa Ngaruya Junior na ndigora guoya.